Yan, tuloy tayo. So, manipod idiya nagbunubon. Aging gadi nagraep ni Manalon. Kitagpalpalayas. Ay na, apay nga ta. Apay nga nagpalayas ka adang tudo. Adang at irigasyon. Kasanon. Kat ne, mabatang no awan ti kargana pa'y datoy. Dam nga pagalalan ti danom. Haps. At dagarod. Kan may sa tigas tuda dibta. Kuntare mon. Ni Manalon manipod idiya. Nang rugi nga agparaep. Aging gana. Itatta. Nga dandanin maapit ti pagay. Kat agpadpadanong pay lang. Anya ta ti rason. Taga po iti climate change sa po ni. Awan tinauray nga tudo. Nga mangpadanom idi kan dagitoy nga pagpagay ditoy ilini niya. Kat imbagpay ti sabsabali ti kabangiba nga probinsya ta. Ay sus mas nasnek kano iti kwa. Napnapnek kano ti tudo dagiti pagpagay data. Sapay ko mata umay mo dita Ilocos. Dagita nga tudo ko na. Kat nagsaaten ko mangimhaan. Kas kung matataninod dati mga magigit ti likod ay ti background ko kat madama ngagtamtunugtog manin dati nga makina ta. Ngamin ati madama wano dati dandanin maghapas nga pagay. Kat natikag pay lang. Haan nga makapagruar, haan nga makapagbagas nga naling aji nga pagay, aji nga binukol. No, tikag, uno na maga. Iso nga masapul na ti padanom. Padpadanuman naman ay natangkal ko tatan niya, Isos. May kaduan sa, may, no di nga may katlong nga galunin, da aji nga ko, ata nalawa mo't basit, aji palayasan na piman kat ni. Manon, halang nga 7 mil, halang nga 10 mil, tinagasto ni Manalon, manipod din ang rugi nga nagpabunubon, aging gatat na panag-aapit. Sa tatalaklaka endalaeng, laklaka endalaeng, agsansaning ini Manalon. Ay sus, ikulpulidag na pa, hindi sakit tinahakim na ta. Ay apo, naglakan ti Eric, 12, 13. Na sa atin na magtangda ko matisin si Haamad. Kitat ta, dahi tati may isang kitang tiya, agiti tat ata, nakadado tayo makabusar barapon eh. Tayo din ang lukaten, agiti paggatang, agiti paglalakwan ti Eric. Ay na naglakame, nabilag, atawet nga kunada, ay atadaray nga kunada. Isun sa data tagpresyo ti 12, 13. Diyan mo no nagbaliw tatan, ngam baka nalaklaka pa yan. Baka ibagsak na ba ataging gana ti 11. Ta amo damit nga adun taga-apit, adun ti maghatang nga iri. Ikaklaka tayon kunada agita taduma. And syempre di damit panunutanin, nakaabrot nga tan ni Manalon. Handa nga kita ang daji nga side ti Manalon na po niya. Ay oray ket ne, ado ti umay glako tatan, ado ti umay agito paktila ko na nga irik tatan, ilaklaka tayon. Tapos no ibiyahe da data. When parigatan nagpay sumawatan tayo met data, parigatan nagpay sa tagibiyahe, tadagiti daduma nga aming gatang no kwa. Ibiyahe da pay data ti Bulacan, dagita kasta. Ati aggo pa da pay ti truck nga mangibiyahe. Ngem syempre, ikonsiderada met latta kuma. Dagiti saning iti Manalon na nga. Di damet makitan. Kas dati may sa tatangin mo nagtoy ayang mi nga naggapas. Naggapas ni Manalon, dati may isang Manalon, ket amuy wadi nga nagado ti dadael. Apay nga nandadael. Gapu iti kag-apo. Ay sus, agsansaning nabilpilitan nga nang gapas ta uray ing gudduan di maapit ko kuna na basta maapit ko dato basta magapas ko may salbar ko man lating gudduan na. Ket dati ka nami nga pamilya ko nga. Ay sus, makasangit pa si ka. Ang yan day tanga saning ini Manalon. Iso nga dapat ko nga dati ni tinaga na daw to na ti resolution nga aramidan dagiti mangidadaulo kad tayo. Nga datoy nga presyo ti irik at agpalinaed aging gana ti malpas ti panagaapit. Haang nga ti pabaliw-baliw tapno uray kaskasano maawatan damit at nga tiyempo ne. Agpapada tayo may tamin na po nga awan ti gastwen na ngem gapu taniman nalon ikarkarigatan na nga isalbar ti talon na dagiti agiti pagay na ulong nyaman dagiti nga mulmulan na ing sakripisyo na ti imutang naglon ditoy naglon di jay aging gadi nakadanong di London kunada lon dito London kunada gati man London ay sus nagsakit agsansaning in Manalon. Tignarigat ti biyag. Ay sus. Tata madama. Adama tagparpariperan. Ket narugyanan dan mangrugin. Ket sapay la kuma hangag tali na ed kanda tanga kinababati presyo no diget di umat nga tupay kuma uray basit laeng. Taday tasaning ini Manalon manipod idi nagbunubon manipod idi nagparaep manipod idi nagganagan. Ay sus. Shoulder na amin day tapo. Iso nga panawagan kadagiti aggat-gatam kindagiti pagiya tuptupakan nyo met apo sapay kumamat ata makwada met tulungan tayo met dagiti pada nga Manalon wen mawatami ka narigat nagpay sa tikabibiyag tayo ngem sapay kumatag kikinawatan tayo met ni Manalon denggamat at isaning ina denggamat ti arasaas na ma'am
Hala nga mabaling ka di nga 13 uno 15 ti panagalayo ay ti 15 dati ko ni basit tinay salbar ko tata ingudwa ginaapit ko gigudwa na nadadael gaputi peste gaputi tikas gaputi climate change sa ni sinit timkin basol si taymat lang at tao apay kamo si kamet namin agpipin na basol da pa lang haan makikiinawatan kay latanapo niya tada ito yung tiyempo ti pandemya ay sus awanin ti hanga gasto amin nga bakrang gasto amin nga tinga gasto amin nga balika kada braso ay sus gusto mo masapula tagi kinawatan yan dapat kumapukit may tinagan na dati dapat kumata datoy sa ini man nalon dengyan met ti gobyerno tayo niya dengyan met dagiti masiknan tani agsansaning ay sus, natanga saning inaman nalon, saning inan tumanin, aging gana datang aging gana nga di da matulungan. Kat addaman tulong nga nayiyag, naytag ka ni man nalon, ngayam apay, umdas nga tadajay. Damagin damit kumanya, umdas ka di datay nga naitulong ka ni man nalonen, manay ka di dato yan nga bastunan. Tagad dumami na po, ti man nalon, isulaing ti may isang pagkakitaan dato yan. Aglalod ti probinsya mi, pagkakakitaan da datan. Datalaan ti pagbibiyagan nga may sa ti Mannalon. Tani Mannalon gadget iso data ti gamay na nga trabaho. Ay ke adagarod ti sang-sanggem tatanga na imas yan naramang nga nga innapoy nawan ni Mannalon day taman. Tadata no binagas da datan nanginina met umabot pa 50 60. Ay no depende pa di kalidad na. Ang data denggen da kumamit isan ni peso ni Mannalon. Handa nga laklakaen. Tagilakaen da mo langunay. Ay sus. Iso nga kunak manggi hindi nakitak dagito nga nagdadahakes nga binukel ni Pagay da. Nakita talaga ket ipakita ko damdamad tayo ay tayo ti picture na. Adat ti picture tinta nga ipakita kanyayo. Nga day tanga Pagay ket wenno day tabuo nga nagado hanlang nga nasursurok nga may sektarya ti inapit na dati mun una nga naggapasid tayan ni. Ket ingudwa dayay, ingudwa di ginapas na nadadael. Apay. Ay sus, naggray, nagipes ni bunga aji bagas na awanin. Aging nga nga ay ket ni anya garod ti mapit mo kanda kit ipes. Iso nga pinagpakan na lang tibakan. Iso nga siya napanami di mawdawat. Ako na din damo dawat ati basik nagarami ta pagpakan ko met ti bakat ni. Ay sus. Ang sumbang left and right ti taraken tatapo ni. Ta awan pa man tigas-gasat tayo magtrabaho ti napinpintas basit. Nya gaputa makita la unay ta maobserbar ko lang unay dagiti isaning itiman na ti pada nga Mannalon kun ta syempre tumultulong nak met tinagan ko timan at ti panagtaltalon ken dagita nga daddo may nga trabaho ti talon ta mas ad-adda kami met apo nga ko nga ditoy nga si ato pag iti panagtalon ta syempre nung kami talon na magkanom ni nung nagtalon ni Mannalon adda pay kaninyo ay sos dayta kumati panunutan yo na so dayta lang kumapot share ko lang daytoy ket ang kayo masaksaktan ang kang masaksak ta ngamin ibagbagak lang ito usto ken mag-obserbar po dito ayan nito ilimi ta ni Mannalon agsansaning tani Mannalon ay sus mabut-but-butan ti bulsa ni Mannalon ay na nagsakit nga panunutan niya nga rod iso nga rod tigasat ni Pagay kunada nga rod yan sapay kumapo ta matulungan dagiti kakasto yan napannain niya si napangkun niya si dagkan ni ko nga ada dagiti pa ket ni nakapagbagas mo tin sir damat ti maabitan kunada kanu dati kasi naka-insurance dagiti dagdumad ti agiti pagpagay dito kada taltalo na po uray din man naka-insurance ket ni nakapagbagas mo tin ket ni balin adamit ti maabitan ang garudan ang kahaber ti insurance daytan awan ti maalam ni insurance ta ngamin addan ti maapit mo addang pay sumaapit mo adda po ag pay sumaapit ni Mannalon ngam karkaramputan ta ingudwa na nadadael dayay ti awaten nyo dayay ti ay ko matikitaan nyo ta ay agbalin sakit di ayang ako ang tawag na dati yan kunada ko makit mapanunod ko nga dagiti nga agi provide insurance kadikiti pa da Mannalon nga ni kitain tayo ni mapangkumang pasyaren dati nakaituding nga ngiti tawag na ko madagi to no kasla ko madagi ti dati gagayang tayo ti kakabsat ti DI ket agi ti technician da o nagigi technician
Umay mamet ag magpag umay na ina mamet ag pag nagitalon nga na kay destin ay di lugar na kay destin wak ko na kumamin nga may isa nga ako at makita ko man ni technician kat ay sus ay nga tayo ti tani dito nga technician abo ket ada training na nakapag-adal day ti no kasano nga mapapintas ken no kasano nga makontrol dagiti peste ken no kasano nga mapapintas ti dawawon nga ti mula ti may isa nga mannalon nagtraining data amo na tubraan na irekomenda na kanyam ni mano nga mannalo ni kabsat ato ito brahin tayo takitain tayo obserbaran tayo no anya ti pag kuan na tano na pintas daytoy napinpintas mitlaing ti maapi kasjay ti obra ni technician ngem daytoy apo tatta oray pay noddan sa nai-recommend damit at ti technician ngem awan gab talaga nga nadakes ni palay tatta nga panagta nga tiyempo ti panagtalon iso nga kalkali kaguman kumati gobyerno tayo nga tulungan dagiti mannalon tatta laklakainda nga rod iti iri day taman ti diin ko kanyada niya laklakain nga matlangan ti iri ket nagrigat tagtalon arig na nga labusan ni mannalon labusan ni para krudo labusan ni para asete labusan ni aysos labusan ni bangko data nga mannalon awan na bating kanya na sa tataagapit ni mannalon apitan na imbes nga di may sa hektarya kat makaapit kumati mano data kuteng talangan na 4, 5 aw no hanlang 5 tonelada data Bueno, 5 ko nang tairik nalaglag alabas si irik ng timais. 4 nga tonelada, 3, 4 nga tonelada. Nga irik, awanin ing gudwa. May isa ka gudwa, 2 ka gudwa, no di 2. Nagasaten ni mannalon no nakaapit ati agtaltalon tinasurok nga may sa hektarya. Ket kasanon. Dagiti agtaltalon tisang kabasit laing nga po niya. No kasla kumakanyami ket agtaltalon kami laing ti 4 na kineleng. Awam pa ti ingod nga hektarya mano kami nga mangan mano kami di pamilyami nya upat kami di pamilyami tangamin daytan tatta hamakit di nga iso ang hamakit di nga agpapaday ti maap-apit ti mannalo na nya ngem sapay la kuma dayta ti panpanawagan no dayta ti sansanin ini mannalo matulungan niyo kumamit abasit ingat nga to yung matbasit ti presyo dayta nga irga tawet man day tawon no dry tulungan nyo ni mannalon tangamin dagiti masak nan abo ket isog da kumamit tinang nangruna nga mang tulong kan ni mannalon naglaka ti iri nanginat ibagas ayan to te ko na ni mannalon pabayok sa langin ng takanim mingan inuton nga mahaan nang ibagati kasjay ta madadaan ni bagas no nakabumban laang iyaw no nakapumpan niya idulduloy tayo po ti saritaan tayo madamdama lang no makawid da tangan ket natin banda ti saba ready tayo na ya usapan di mannalo na po again dayto ni si Jan Ken welcome bye-bye pa lang dito si Jan TV Bahay Tambayan 101.1